Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nokat kanal katılımcıları. Bugün günü 10 yanvar 2024 yılı biz Nokat rayonuna karıştık. Kökjer aile kötünün Karanay ayılına geldik. Şol yerden meçittin janından 7 sotik yer satılат eken. Şol yerden malumat alabız. Bizden alsaya like, post, komentar жазып koyunuz. Urmatlı tuğanlar. Kettik anda. Urmatlı tuğanlar geldik hazır. Şol yerden malumat alabız. Biz içkere kira almadık. Mana şol yer satılат eken. Urmatlı tuğanlar 7 sotik. Arzan bağda şaşılıp kalыңızlar. Pulu akırında aytабыз азыр. Караңыздар. Азыр естип турат. Саламатсыз бе эже? Жер сатылабы? Канча сотик дедиңиздер? 7 сотик, а? 7 сотик кызыл китеби бар, а? Кызыл китеби бар экен, мына караңыздар, урматтуу аны багдарактары бар экен. Срочно сатылат. Боло турмаса ээсинин номерин жазабыз. Бизден алыстабай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Наракот түшкө болбоду. Каранайда, Көкжар айыл өкмөтүнүн Каранай айылында 7 сотик жер сатылат. Срочно. Пулу 900 000 кем бар. Nokat Kavar 24 kanalından kelip desеңіздер арзанырақ бериши мүмкүн. Кызыл китептери бар жок документ жайда. Көрүшүп жатын чоңуздар аман болуңуздар. Эс номерин жазып коебуз.